सुनाय दुगान पाट बंद तंगनाय मालखुं बंद तंगनाय ट्रेन बो चलिगला जों आबरनो जत जों ब्लक खायनाय आम हाकिना जों प्रस्तुति नाजा आवन बागै जों जत तैयार जा आका जे इमारजेंसी सर्विस लाइक मिल्क वैन इलेक्ट्रिसिटी काइलेबारी ताई एम्बुलेंस ताई एग्जाम रक तंखांखाय आबरो ओ बननि फातारा तंगनाय ओके हास्तेले लोगो ओ बन्द बरक माने देना हाना अब चिनी बरक नि साकावो त्रिपुरा सारक नि साकावो ओ एट्रोसिटीज खलाइजाक मानि अब सुदु एट्रोसिटीज सिमिया चिनी बरक खरकसा बुजाक मानि आबो जों जतनो बुजाक मानि खलायो आबोन बागै मानि ना हानाय नाहाया आबो जों नायनानि कगिया तामखाय चिनी प्रोटेक्शन जों खलायनानि बागै जों अ बन रिंखा ताबुक चिनी बरक नि थानि अ बन न बुसक मानि ना हानाय नाहाया and question tong je no je bond ringka ga state government ta message nai plus je Tripura minister tun MLA tun je luma dong ro khong sabon o je inchi den ti tabuk sok jora khorak ti sai babule tam ne bogena na आ क्वेश्चन हंकाय आबो बरक न संकाय जानाय तामनो के जों जत चिनी बरक नि लीडर रक न जों कयमुं रहर नरक नि बिसिंतै जे ओ इंसिडेंट अंगमानि कक तंगमानिया तामनि हिमाले चिनी बरक नि साकाव खरक सापा नांथों खरक नि फानांथों एंजेल रियां एबाखाय अभिजित देवर मानि साकाव फानांथों आबो चिनी जत साकावनो आबो बुजाक मानि क्लाइका आबो टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट whatever post you hold just a post of no tongdi abo failure claika abo ST atrocities act ni under klayo tai abo totally human rights violation abo ni bagai om hai jodi nungi thangka hangkai TSF sudu o 12 hour bond by simi tongla जों ताइबो कतर मुभमेंट खालायनानै बाइक दंनाय जों ओंखा TSF एबा त्रिपुरा सारक हंकाय कसang तंगनानै हामजागो आबन बागै कसang तंगनानै थांका हंकाय निनि ओ पुलिस पर्सनल जे ट्रैफिक पुलिस नि किशोर बनिक ब गोबांमा स्लैंग वर्ड्स यूज खायका जे आबनो रेसिज्म कम्युनलिज्म टु बनाय जाद वर्ड आबो नरक आप्रु खनाका हंका साइमन कमो बरकनि प्राइवेट पार्ट्स जागावो बुई नरक हाई ट्राइबल बररक नरक न बुफानो नरक कुनु खायमिया नरक थैनानि नांगो आम हाई वर्ड्स रक यूज खायका आबन बागै आम हाई पुलिस पर्सनल एबा ट्रैफिक पर्सनल रक न जों टोटली कंडेम खायो आबो सुदु ट्रैफिक नि सिमिया दिस इज अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट जों साइमानो थानाय 13 तारिखनि जे घटना जे खरनि स्टूडेंट जे बुजाकमानि ट्रैफिक पुलिस बाय क्लांगि बुजाकमानि बनि ऑफिसर्स क्लांगि बुमानि कायसे ऑफिशियल स्टाफ रो बुमानि जों साइमानो जों जनो साइमांका जों टोटली नुखारो the failure administration ni failure am teke atrocities claimani students ni uporo ama belake chaya singaman condemn khayo taiba sungluka am teke indigenous community ro sini sing sabno mark hasin jamatia kiran kumar jamatia song bobotazaka amon bagai sing saimangka sungluka it is totally the failure of the government administration is failure hani bagai sing je students bujak mani innocent student bongna bukha borno spare khali even private parts which is totally a violation of human rights amdike sing buman luptong awon bagai sing khana 12 hours ni bagai Tripura Students Federation TSF ni bekhakti 12 hours ni bond sing dabuka 5 AM ni simi 5 PM jora kana bond tongnai aro sing koine joto lukurong no cooperate khlainani joto takuk bukuk irrespective of political colors ba jekuno caste creed amor nayawi sing kana bono jotono cooperate khlainbai sing kobogo tie up bonto tabuk sini milk band electricity je kalbari tongnai rok wedding ambulance rok amor no sing chalok return nai
borok exam khlaijanai abonni tai exam duty tongnai rok borokhe thangmanai je porikha tongnai rok bongni bagi khe sing open khlairnai hani bagai sing jot lukuron koinai amo first time ya sing saimano je incident mani every sing lugui tongu every time no je incident ning tongmani amon bagi sing amon tiron tolerate khlaya government manai nai tai sing saimano je angel riang ni sakawal jeta case khlaijamani amano withdraw khaina ning thung asuno hambai John Debarma, General Secretary, TSF. Thank you.